Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Klik di sini. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kalian lagi di Fun World Bekasi. Ikuti video kalian sampai habis ya. Nanti kenceng loh, nanti kenceng, jangan kaget ya. Sip. Dan kakak lagi naik tuh nih. Lagi tinggi. Iya. Kapan-kapan naik ini lagi gitu. Hebat tuh kakak ya. Jadi berani nggak? Seru ya? Bisa main otak-atik. Iya, nanti naik lagi. Seperti apa? Ya. Rasanya kakak takut.
Dia nggak kelar. Enak. Kayak apa? Ambil pisang, bawa pisang. Terus gue. Makan lagi guys. Ayo makan semangat. Asik. Bye-bye. Bye-bye. Do you know the muffin